اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mabang sami yang kaya sagad tano bulan Ramadan. Mamumuluan iman tu adi tano kapamuasa na pemangin tano ko Allah pakambarakat niyang kaptano. Ay nama pia di tano pangadege di tano discuss na primain tano sa Ginoo tano nagyang ata mga pipi amal. Pamako ka business na sukilabaan. Gira ko na pilipatan tano sa mga pi amal. Aunggal baka tano na malabala sa embrep tano Allah. Na lagi duba tano masisimple. Nagyan ni sa kailangan tanong sa remind, kailangan tanong sa tafsir. Isa remind tanong sa Ginoo tanong mabang sa amin mga orip no Allah nagyan na kakunot si equator. May kumya pa sa tarawih napsamin tanong sa 2 karakaat asyako. Na mapasad manawiti ray sa karakaat. Na may kumakaruko ka na kunot ka. Ipo na kaya suldo bulan na Ramadan na taman sa buka. Nagyan nakakunot na abang sa amin, nautari maarkawala na sa kayo may gunto. Na Allahumma hdina fi man hadayt. Piyang ningak wala na turuan. Turo nga wala. Nagyan naturuan sa dunia ako sa akhirat. Na upunga turo o pungaw turo awala sa iko dunia. Na kapay turo ang nakasukapi ka pamilya, kapi ka bobota, kapi ka kuyagan. Napungap man turo awala so si iron si salungan mo rina iturur ka wala so kita ka pakasurga ka iturur ka wala so kita mga galbo ka na april ang wala pakasurga ang wala wa afina fi man afay napiang ningap man ang nakafiya api agyan ang buhay papangnin ka umanggaw inakyasan ando mana niya na pun kabuga no Allah so afiya si ko mga wata ka at mabaloy sa mga wata ka mga bilang tadi mga kaunutan, mga alay tamok, mga alay elmo, pamakapasad. Apun ka mambaga no Allah so afiyas, iko tamok ka na pakangayar ka, ako na pakampiyar ka. Ako ka pakangayar ko na sa iko ingda. Napun ka mambaga no Allah so afiyas, isa lawas ka, nakapayada sakit, kabulungan no Allah so mga sakit ka, mabagar ka. Apun ka baga no Allah so afiyas, iko karumang ka, napiyakang barakat terkau Allah napetigu deso kakugitaw niya yan ni sabab papad sa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pamangdaw niya raktano nagyang ato Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa auladi Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an utala min tahti. Dapat nauman man kapenduan na dihon ang pelupasa. Dingaw na ng pelupasa ori pun Allah. Kapun kabaga no Allah so afia na mata na sakay may guntong. Naikatalo sa isang ato kunot Allahumma hdini fi man hadait Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. May panapiyang ningkasan ko Allah Rabbul Alamin nagyang ito kababayaan ko Allah mapadakakop kababayaan ko Allah mapadakasi ko mga ori po Allah mapadakakop penarin si ko Allah mapadakasi ko anda ba ini na di manari ko Allah di selimutawan ko Allah Rabbul Alamin napakababayan man po Allah pungasan mapad mga uri po Allah na miya kuntung ngayon na ini promise Allah ada ka pa kay romidur ka kaawad ng kararangitang kaniya na ay katampar na su Allah katero Allah sa hadis qudsi at na man adali waliyan faqad adantuhu bil harb
Sadin sa riduon niyan sa kababayan akan natin Allah. So aulia akan sa riduon niyan natin Allah, so aulia akan nagyan sa mga barasimba, mga langon na mga pipi amal na diranggal pa na palagay ni rasul dusa. Na sadin sa rumiduon nami promiso Allah. Begitu kau nun Allah ang garubat ng Allah. Tulangon na pridu ka aulia Allah. Adi ka pa kayo ba na rumidur ka? Inon tabu na garubat no Allah. Riduon no Allah ang kato maridur ka. Allahu Akbar. Wabarik lana fi ma'atait. Napakambara katangar kami, so nga nina inibugay ka. Inibugay wala atamo, inibugay wala amuriataw, inibugay wala akaroma, inibugay wala akadato, inibugay wala akadasakit, inibugay wala mapi pamilya. Napuro ka pakambara kata Allah na kiada ang ka sa problema. Langon ng kasusunod kapipi agina so kapagitaw sa dunia. Naemala na makatimbaw ka si surga. Waqini wasrif anni birahmatika sarra ma qadait na rendi nga ongka. Nagupakalipo sangar kami sumarata ukuran. May mga rarata ukuran na mga sakit, mga kadigrasya, mga kailangin sa tamok, mga kapatay at kababayaan, mga kadao-kadato na upunan na may susurat. So giana na miya aloy aguso isaw o di na so isaw na may susurat segal terkasa ang kairago na oriyan niya na community ka. Maka kaya apia may susurat sa lahul mahfuda ka aksidente ka asarama apia may susurat sa lahul mahfuda ketutungan ka o di na kailangan ka sa tamo o di na kada nga sa kadato. Nakagiamin doa ka community ka nayakunot ka na waqini birahmatika sarra ma qaday. Biugaw nga nga to marata ukuran sa minggulalan sa pangangaping ako Allah, pangdikado ako Allah, na dito kita ros kailangan. Ay katur o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigana la yaruddul qada'a illa du'a. Daap pakaalin, pakaambalingan, pakandud si iko ukuran enon tabun na ikiramyan ni Kapura. Pada na mga kunutan ng mga bangsa miya, dito na pulpas sa suka kunut. Bakalo-kalo na kabarakat na tanong Allah, tarimaan Allah. Pag nintanong ko Allah, siyap tanong niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.